Ndongenda bahaye ikaze mu biganiro vyacu nga kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Wiriwe cyangwa se waramutse, nanakwifuriza umugoroba mwiza bitewe naho uherereye hose kwisi. Ikaze mu biganiro vyacu mu makuru ariko haravugwa cane cane hano mu karere k'ibiyaga bigari, na makuru aribanda kuri izi ngingo nkuru aho by'umwihariko turaza kuyahera nga mu gihugu cy'u Burundi. Imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva cyangwa se Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye utsanzwe atwara igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ngaya ikomeje kubwamaganira kure, ndetse ikaba amaze no gusohoka amatangazo avuga yuko uyu mugabo agomba kwegura byanze bikunze cyangwa se akaba yohondera guverinoma, dore ko kugeza amagingo aya ngaya abanyagihugu benshi bakomeje kugenda babona yuko uyu mugabo akomeje kugenda aroha iki gihugu mu manga, nyuma yuko ubukene bukomeje kugenda bunuma, ndetse ibura ry'akazi ndetse no guta agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kakaba kakomeje kugenda kazamuka ku buryo butigeze kubaho na mbere. Ibi rero birasa nibihuye neza na bimwe mu by'abayobozi bagiye batandukanye barimo nka General Prime Niyongabo aherutse gutangaza avuga yuko buri muntu wese akwiye guhaguruka akarwanira uburenganzira bwiwe, ndetse akagerageza kuba by'umwihariko ijya kubaka igihugu cyiwe mu gihe abategetsi bariho badashoboye kuba bo cyubaka. Turagaruka ku majambo rero aherutse gutangazwa na General Neva, aho aherutse kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kimera nk'umugera wa sida, aho yakigereranyije n'umugera wa sida, avuga yuko cyoba kiri kugenda gitera imbere mu buryo bugiye butandukanye. Uva hano ukasanga ibikorwa bimwe na bimwe, ubundi ugasanga ibindi gutyo, akavuga yuko ibisagara byose byunzuyemo amashansiye arimo yubakwa, ndetse ngo igihugu kiri gihinduka. Akaba yaravuze yuko gihora gihinduka nk'umugera wa sida, ariko kandi abenshi ntabwo bishimiye iyi mvugo. Ni muri video iri kwiraherekanywa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu bavuze yuko uyu mutegetsi yarengereye agashaka kugaragaza yuko iki gihugu kirimo gihindagurika ndetse kinjira mu iterambere mu murongo muzima mu buryo budasanzwe, mu gihe hari abavuga yuko n'umuntu yaba aronka cyangwa se yaba ahembwa ibihumbi 200 by'amarundi ntaco bishobora kuba byomufasha mu kuba yogera icyo akora. Ni mu gihe turaza no kurebera hamwe uburyo uwo mugabo wenda yaba yarasanze ifaranga ry'u Burundi rihagaze ri ku isoko rigendanye n'ibijyo kuvunja amafaranga, n'uburyo ubu ngubu rihagaze, dore ko kugeza amagingo aya ngaya uyu mugabo yenjiye ku butegetsi idolari rimwe ry'Amerika rivunja amarundi ibihumbi bishika kuri 3, ariko ubu ngubu idolari rimwe ry'abanyamerika rikaba rivunja byibuze amarundi ashika ku bihumbi 7 byose. Ibi ni bigaragaza uburyo iki gihugu cyoba cyoratakaje agaciro k'ifaranga mu buryo budasanzwe, ndetse butigeze no kubaho muri rusange kugeza amagingo aya ngaya. Kandi igihugu cy'u Burundi cyatangiye kwinjira muri gahunda by'umwihariko byo kugabanya ibiciro byo guhamagara kuri telefone muri East African Community. Ariko kandi turaza no kurebera hamwe andi makuru ariko haravugwa cane hirya no hino mu isi, dore ko hano mu buraruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange urukiko rwanze kuburanisha bamwe mu bakekwaho kugaba igitero mu rugo rwa Joseph Kabila nk'uko biriko bitangazwa. Turaza no kurebera hamwe andi makuru ariko haravugwa cane aho umwe mu bategetsi yaje kugenda avuga yuko ingabo z'u Rwanda zaba zikorana umuhate ukomeye cyane. Uyu ni General Mamadou wa Centre Africa ku ngabo z'u Rwanda, aho yaje kugenda azishimagiza. Turaza no kurebera hamwe andi makuru ariko aravugwa ku bigendanye n'imirwano iri kwerabera mu buseruko n'uburaruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibintu biriko birakomera, abasoda barimo baricwa umunsi ku munsi. Ikaze rero mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko kandi hari igihe waba uherereye ahantu atari ku mugoroba, reka mwipfurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Turi kwa kabiri ku itariki 6 ukwezi k'umunani mwaka 2024,
ndabaye ikaze mwese abadukurikira guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, tubifurize kumererwa neza. Abadukurikira muri ngaha mu bihugu by'abaturanyi mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze babwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu, kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu, kanda anditse sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Reka rero dutangure ibiganiro byacu, dutangurire ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Hamaze iminsi rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva cyangwa se nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye bavuga yuko bakomeje kugenda bamagana ibikorwa bikomeje kugenda biraba, haba ibura ry'akazi, ubukene, ibura ry'igitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biriko by'umwihariko biragaragara. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugaragara izamuka ry'ibiciro rikabije ritigeze kubaho na rimwe mu gihugu ngacu Burundi, ndetse abandi bakavuga yuko ifaranga ryabo ryatakaje agaciro ku kigero kitigeze kibaho. Bikaba byaratumye bamwe mu bategetsi bakuru bavuga yuko byari bikwiye yuko guverinoma yose isenywa, cyangwa se bitaba ibyo ngibyo hakaba hakwitabazwa izindi mbaraga. Ibibazo byose rero birashyira igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba nawe akomeje kugenda abura uko yitwara muri aya magorane, aho bivugwa yuko igihugu ko yagitsanze yagisubije inyuma ku buryo butigeze kubaho na rimwe. Muri video yaje kugenda iratrendinga ku mbuga ngurukanabumenyi, uyu mugabo ntago we ariko abibona, avuga yuko iki gihugu cyaba kirimo gikura neza nk'umugera wa sida, aho yavuze yuko umugera wa sida bawushakira umuti, bagapima neza indwara bakayibona, bamara kuyibona ariko ku rundi ruhande bajya gukora umuti bagasanga byahindutse. Aza kugenda avuga yuko ibi bintu ari byo bisigaye biba mu gihugu cy'u Burundi, aho yaje kugereranya igihugu cy'u Burundi n'umugera wa sida, bimwe mu bintu byababaje abarundi benshi cyane. Ibi ngibi byaje kubibutsa kandi indi video iherutse guca ku mbuga ngurukanabumenyi, aho yavugaga yuko byose iki gihugu cy'u Burundi ngo nta gihugu kigoye kugitwara nkaco, ndetse avuga yuko kigoye kurenza uburyo Yesu yayoboraga intumwa cyangwa se mu gihe cy'abayahudi uburyo byari bimeze. Yagize ati Uburundi nsigaye mvuga yuko bukura nk'umugera wa sida, niwo bagenda bagayora umuti w'indwara bayibonye neza bagaheza kuwukora yahindutse. N'Uburundi turi ku muvuduko udasanzwe kuko yakomeje kugenda abivuga. Ati maze iminsi ntembera ndaba uko igihugu cyifashe, ari ibibazo bakunda kubaza, iki kibazo kitorewe umuti ukaza ubona ikindi giciye kivuka. Akarorero gatoya ntanga, aho muri hose rero mugoma mwumva ngo ikibazo cy'amadevize, amafaranga mvamakungu cyangwa se amafaranga aturuka mu mahanga anga mu gihugu cy'u Burundi, bagoma bavuga ikibazo cy'amadevize. Ikibazo cy'amadevize mu minsi iheze bavuga yuko ikibazo cy'ubukene ngo mbega tuzokivamo gute. Kugeza amagingo aya ngaya yagize ati icyatwengereje mvuze ngo kuva ubu ngubu uvuga ko akennye azobanze anyereke icyo yahoze atunze, ace anyereka aho yahombeye mbere yuko uvuga yuko iki gihugu cy'u Burundi kiriko kirabakeneca. Yaje kuvuga yuko kandi yatambagiye mu bisambu n'ibisagara byose bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, agenda avuga yuko hose harimo harazamurwa amashansiye, ibigaragaza yuko iki gihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kirahindagurika neza ku muvuduko udasanzwe w'iterambere. Nyamara abanyagihugu benshi ntago ariko babibona. Kugeza ubu ngubu benshi ntibatinya kuba bavuga yuko ubuzima busigaye bugoye ngaha. Ni bimwe muri video rero aherutse kugaragaza, ariho araganira n'abantu bagiye batandukanye baba diaspora, ababwira byinshi bigiye bitandukanye ngaha ku mibereho y'igihugu cy'u Burundi. Iyi mvugo rero iratangaje cyane, kugereranya igihugu cawe n'umugera wa sida biragoye kubitahura, aho abantu benshi bamaze kugenda bavuga yuko uyu muperezida nta kintu na kimwe amaze, ndetse ngo yarakwiye kuva ku butegetsi bwanze bikunze, cyangwa se akaba yakorerwa akaba yashaka uburyo yohindura indi guverinoma basanzwe bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi.
iyi mvugo nayo rero ngo uvuze ubukene ubanza werekane ubutunzi wahora ufise ni ubujanja gusa. Abantu benshi batangiye bavuga yuko hari ingero nyinshi zigaragaza uburyo kuva yagera ku butegetsi ibintu byaca bihinduka, ndetse abanyagihugu batangura kuja mu bibazo bigiye bitandukanye bw'ubuzima buhenze. Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi wenda reka tunabirebera hamwe. Yashikiriye ubutegetsi idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa amarundi hafi ibihumbi bishika kuri 3 by'amarundi. Uyu musi idolari rimwe rivunjwa amarundi arenga ibihumbi 7 by'amarundi nyine nkuko biriko bivugwa. Urumva yuko ibintu byarahindutse ku kigero kitigeze kibaho. Ni ukuvuga yuko rero ifaranga ry'i Burundi cyangwa se ishiringi ry'ahangaha mu Burundi by'umwihariko ryatakaje agaciro ku rugero rurenga 100%. Ubwo ni ubukene bwongerekanye mu miryango y'abarundi. Ibiciro byaraduze cyane birigwiza inshuro zirenga 2 mu gihe imishahara itanusuye wahembwaga byibuze amafaranga ashika ku bihumbi 250 y'amarundi muri ruheshi 2022 yahembwe muri ruheshi 2024 asanga atani igice cy'ibyo yajyaguramwo ashobora kugura. Ubu ngubu none ubukene burenze ubwo ngubwo bwoba ari ubuhe? Ibi ni bimwe mu bibazo abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bagaragaza. Yemwe ibingibi bikaba byanije no gutuma indi migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buvuga yuko uyu mugabo akwiye kwegura cyangwa se akaba yahindura guverinoma bafatanyije kuyobora iki gihugu. Bitaba ibyo nabo bagakoresha izindi mbaraga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba botabara iki gihugu cyabo bavuga ko cyamaze kuba kigwa mu manga, aho gikomeje gutembagazwa n'uyu muperezida bavuga yuko adashoboye. Ibi rero nibyo bisa n'ibijya guhura neza nibyo General Prime Niyongabo aherutse gutangariza abandi basirikare mu nama aherutse gukorera mu gisagara cya Bujumbura. Akavuga yuko buri murundi wese afise uburenganzira bwo kugerageza kwirwanaho ndetse no kugerageza kurwanirira uburenganzira bw'icyo gihugu, ndetse no kutemera yuko icyo gihugu cyojya mu mpanga nk'uko birimo bigaragara. Ibibazo byose biriyongeraho by'umwihariko ibura ry'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, ariko kandi hakaba harimo no kugaragara ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'umutekano muce birimo bigaragara ngaha muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi hakaba hariko hanagaragara ibindi bibazo bigiye bitandukanye aho abantu bariko barapfa umusubirizo. Ibyo bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko bizaba biriko by'umwihariko bituruka ku bigendanye n'urubyiruko rusanzwe rubarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD, aho ngo basigaye baratega abantu bakabahotora ndetse bagaca babambura utwabo. Icyakora reka ngaruke no kuri iyi nkuru iriko iravuga aho ikigo cy'u Burundi gishinzwe kugenzura ibigo by'itumanaho cyatangaje yuko kuva ku itariki ya 1 Kanama umwaka 2024 ibigo by'itumanaho bikorera mu gihugu by'umwihariko byatangiye gukurikiza ibikubiye mu masezerano yo kugabanya ibiciro byo guhamagara muri Afurika y'Iburasirazuba muri gahunda izwi nka One Network Area. Gahunda ya One Network Area yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 iteganya yuko ikiguzi cyo guhamagara mu buryo bwambukiranya imipaka kuri telefone such as on income international traffic mu bihugu bigize East African Community cyakuweho ibiciro byo gukoresha ihuzanzira ry'ibindi bigo roaming biragabanywa ku buryo budasanzwe. Itangazo ry'iki kigo ryo kwa 29 Nyakanga umwaka 2024 rivuga yuko ibiciro bishya bijyanye na gahunda yo guhuza imirongo y'itumanaho ndetse n'ibiciro mu bihugu bya East African Community ari intambwe yo kugabanya ikiguzi gihanitse
cyo gutumatumanaho mu karere k'ibiyaga bigari. Rigira riti ibi biciro biberanye n'urwego rw'akarere bizagira uruhare rukomeye cyane mu kugabanya ibiciro byo gutumatumanaho mu buryo bwambukiranya imipaka mu bihugu bigize East African Community. Uburundi bwinjiye muri iyi gahunda butsanga u Rwanda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo ndetse na Uganda bimaze igihe biyikoresha. Bivuze yuko ibindi bihugu bimarana iterambere igihe kirekire, Uburundi akaba ari bwo bushobora kuba bwakurikira icyo gihugu. Witegereje neza ku kinyamakuru Daily News cyanditse yuko iki kigo cyategetse ibigo by'itumatumanaho byose gutangiza ibiciro byo guhamagara mu karere ndetse no gutangira kugerageza ngo babashe kuba bareba niba koko umuntu ukoresheje iyo service akatwa ingano y'amahera yagenwe nk'uko bikubiye muri aya masezerano. Magingo aya ngaya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Somalia bikiri bishya muri East African Community nibyo bitari byinjira muri aya masezerano yo kugabanya ibiciro byo guhamagara. Umunyamabanga mukuru wungirije wa East African Community Veronica Nduva yatangaje yuko iyi ari inzira iganisha ku kwihuza kw'ibihugu byombi kuko abaturage bazarushaho gusabana nta nkomyi, nta mafaranga menshi babashije kuba bokatwa. Ati kuba rero Uburundi bwinjiye muri iyi gahunda biragabanya ikiguzi cy'itumatumanaho mu karere kandi biteze imbere urugendo rwo kwishyira hamwe ku batuye Afurika y'Iburasirazuba bashobora gutumatumanaho mu buryo bworoshye cyane batikanga ibiciro bihanitse byo guhamagara, baba bari mu bihugu byabo cange bari mu kindi gihugu cyano muri uyu muryango. Yavuze yuko kandi igihe ibihugu 8 byose bizaba bimaze kwinjira muri gahunda yo gukurikiza ibiciro byo gutumatumanaho mu karere, bizaba ari intambwe ikomeye cyane itewe mu kwihuza kw'ibyo bihugu byabyo nk'uko biriko bivugwa. Hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, urukiko rwonze kuburanisha bamwe mu bakekaho kugaba igitero kwa Joseph Kabila wahoze atwara iki gihugu cy'u Burundi, iki gihugu cya Kongo akaza gutsimburwa na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Urukiko rukuru rwa Kinshasa rwiyambuye ububasha bwo kuburanisha abantu bashika kuri 11 bari mu bashinzwa kugaba igitero ku rugo rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo, aho ruvuga yuko abo bantu ari abana rukurikije imyirondoro barushyikirije. Mu cyumweru gishize rero nibwo igihiriri cy'urubyiruko rwita Force du Progress rubarizwa mu ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi rya Perezida Tshisekedi rwiroshye mu rugo rwa Joseph Kabila, babasha kwangiza byinshi ndetse baza kurwana n'abandi bashinzwe umutekano. Abatawe muri yombi barenga 70 nk'uko ikinyamakuru Agricate cyabitangaje. Icyakora 11 bigaragara yuko batujuje imyaka y'ubukure. Kuri uyu wa mbere rero urukiko rwa Kinshasa rwatangaje yuko nta bubasha rufise rwo kuburanisha abo batujuje imyaka y'ubukure. Ikirego cyatanzwe na Olivier Lembe Kabila, umugore wa Joseph Kabila, n'abandi bantu bashika kuri 2. Abafashwe bashinzwa ibyaha birimo urugomo, kumena urugo rw'abandi ndetse no kugaba igitero ku rugo rwahoze ari perezida nk'uko biriko bitangazwa cyangwa se nk'uko byamaze kugenda bivugwa muri rusange. Umwe mu bagenerali bakomeye cyane yaje gushimagiza ingabo z'u Rwanda, avuga yuko zikorana umuhate ndetse n'ubwitange ntagereranwa. Uyu ni Generali Mamadou wa Centre Africa avuga ku ngabo z'u Rwanda. Umugaba mukuru rero w'ingabo za Centre Africa Generali Zerifirani Mamadou yatangaje yuko mu bihumbi by'ingabo z'amahanga ziri muri iki gihugu nta zinganya ibigwi n'abasirikare b'u Rwanda baba abari mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro n'abagiyeyo kubera ubufatanye bw'ibihugu byombi. Yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki 5 Kanama umwaka wa 2024 nyuma y'umuhango wo kwizihiza wo kwinjiza mu ngabo icyiciro cya kabiri cy'abasirikari bashika ku 634 batojwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Umugaba mukuru rero w'ingabo za Central Africa General Mamadou yatangaje yuko ubufatanye
hagati y'ingabo z'impande zombi butagarukira ku butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano gusa. Ati bavandimwe bo mu Rwanda dukorana mu bintu byinshi, si ibikorwa byo kubungabunga amahoro gusa, musanzwe muzi bakorana umuhati ntagereranwa, bakwiye gushimwa. Aha hari ingabo nyinshi cyane ariko buri wese tumushimira ku bikorwa byiwe kuko bose ntibatanga umusaruro ungana. Ubu twatangiye kwiga uko twatera ikirenge mu cy'abavandimwe bacu bo mu ngabo z'u Rwanda bo mu butumwa bwa MINUSCA kimwe n'abaje mu rwego rw'amasezerano y'imikoranire hagati y'impande zombi. Umugaba rero w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi yatangaje yuko biteguye gukomeza gukorana n'ingabo za Centrafrica mu gutoza abasirikare kugeza no ku cyiciro c'abasirikare bakuru bashobora kuba barenda abategetsi bakuru. Yasabye abasoje amasomo ya gisirikare ko aribwo urugendo rutanguye kandi ntimwambaye umwambaro wa gisirikare gusa ahubwo mubumbatiye ikizere cy'igihugu nk'uko yabashije kuba iyo bitangaza. Abasirikare rero by'umwihariko bahawe amasomo bararenga 600 batojwe n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda rero zimaze igihe ziri muri Centrafrica, haba ziri mu butumwa bwa ONU ndetse n'izinjiye muri ico gihugu kubera ubufatanye bw'ibihugu byombi, ndetse ibi byose bigaragaza neza yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeze guca kiratanga umusanzu waco mu kubaka ndetse no kugarura amahoro n'umutekano hirya no hino mu bihugu bya Afrika. Kugeza ubu ngubu rero hariko haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko bivugwa yuko ingabo z'u Rwanda ari zimwe mu bakomeza kugenda baracungerera umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu hano muri Repubulika ya Centrafrica ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, arimo nk'ibibuga by'indege ndetse no ku ngo za perezida wa Centrafrica wa Repubulika ya Centrafrica Faustin Archange Touadera, ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye, ndetse bagaragara barinze ibigo by'amashuri nk'umugwa mukuru Bangui ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nanjye nti bacimira yuko mubana nanjye 5 kuri 5 hano mu biganiro tubagezaho kuri no mbonesha kuri yacu nayo yanyu Burundi News TV. Reka twongere gusura mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa cyane mu bikomeje kugenda bitangazwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye muhaye umuronke, twongere gusura mu masaha ari imbere.